ngiphinde futhi ngibuye kunyaka 2025 sesiwuphethe namhlanje. Ngithi mina akukho la ukuphoqa khona ukuthi umndeni awuye ngaphandle emalibeni uyocela into ethile. Akukho. Abantu abayehlise lento kuthiwa kade sihambile Nkosi Embono nje kuleya nyanga sawucela emalibeni ngaphandle siwumndeni sonke sawucela zonke into sikhuluma zonke into efuna zenzeke la ekhaya. Akukho isigaba la ukuphoqa khona ukuthi umndeni awuhambe wonke elibeni uyokhuluma. Lapha kufihlwa uhlobo lwawo wonke umuntu wasemndenini oshona. Kunabantu basemndenini abenza izinto esisuke singazazi, esisuke singekho, esisuke singaboni. Sihambe siyobafihla lapha ngaphandle. Ingakho phela ulwandle lisefa ngalenkathi sekubuyiswa umuntu osuke nesigcawu eganiwe ukuze ezoba yithonga elihle kuphi ekhaya. Ngoba kuzobuyiswa mina ngengane yomfana kade ngibamba abantu abenkuzi la eThekwini ngibulela abantu ngiyiswe emsamo lapha. 1 kubuyisa umuntu ongaganiwe ozovuka nomoya wani ukuthi ade ebulela abantu ebamba inkunzi. Shuthi la ekhaya kwenziwe njani akwande igebengu. Shuthi la ekhaya ngoba kade kukhona intombazana kade iqomela safuthi esishonile ngoba yenziwa nje ukuthi uyabuyiswa. Angazi bakhuphula ingane noma nibabuyisa kanjani abantu abangena sigcawu ukuthi kahle kahle kanti kukhona ukuze kuthiweni nanangazi lezo indawo ezenza konke letho ukuthi umzulu obhilo ngaphansi kwamumphi umzulu lo. Hayi ngeke siphathe wena uyingane kabi umncane kabi nafana yasibedela wonke umuntu uyabuyiswa ekhaya. Kusho impunga endala umuntu ayibuka impandle ipipi yayo ubone indoda okudlala maningi amathoyiza ngamadoda maningi amadoda okudlala abona amadoda okudlala hayi maningi futhi ku social media kuyabhutshwa ke hayi uyabhutshwa amakhona ngamadoda okudlala hayi akaze ngiyibone indawo namadoda okudlala kanje social media. Uxaye ukuthi lo muntu obhale khoma umuntu angena lokuzana amafayili akhe amingalo uyabheka lapho ipipi yakhe uyabona itho amavideo akhe hawu lo baba womdala nje wakhuluma imbudana kanjani yini ke abantu abaningi babangazidalwa abantu abaningi imsamo yabo ayilungile ikhucululekile kwanabo abanye baqalekiswa oyise baphika kwenziwa yonke into ukhulu nje siqalekiso nje ingakho ngisho ukukhuluma ngakhe la emlonyeni kungekuhle. Ziningi into ezimthelela ezenzeke einganeni mase ikhulile elingabuka nigxeke nina kanti zimbangela abazali bezenzeka mhlawumbe ingane ibiphikiwe mhlawumbe ingane ithe ithwele ubaba wakho eyithwele ubaba wakho wakhuluma ubuhlungu wathi lo ngane oyithwele uyizala ngomlomo noma lo ngane oyithwele wenza ukuthi obala ekhaya usumfazi nisukwazi ukuzala angifuni ngawo lo ngane uthothoze encenga ubaba ngisho sekumele i30 ingane ibelethwe useyancenga ukuthi yehlisa amagama washo ingane sekuphele izinsuku ayibelethi lapha nesibhedlela ibanjwe yini ibanjwe amazwi asho babediniwe asuke wrong nakhona lo ngane automatically imizalwa ngoba ubaba uzobe exolisa ukuthi wakhuluma kabi kulo ngane ethi akulungile akaphumela kade akabelethe mhlawumbe azancenga ubaba kehlise lo nhliziyo akaxolisi ke enganeni ukuthi kahle kahle wakhuluma amagama abuhlungu ngokufika kwakho umzukulu ngiyaxolisa ngangenza ukudina cha uzokwenza lesi sigaba sokuthi uxolisa enganeni uxolisa kumawayo ukuthi makabelethe bese ingane ikhula nani nalesi sinyama sokuthi umkhulu wayo wayethi ayiphume ngomlomo. Ngifuna ukunitshela izathu ezenze ukuthi abantu la ku social media uma ukhuluma bevuke ngengalo hayi uyaphethe usemncane mfana wena wasilutho safuna ukuthola injulu achophe utshela ngomsamo wonke umuntu uyabuyiswa ekhaya uvela ubonto we imbuda ngutshela ngabantu engibabuka kade umdala ubode imbudane le mina uNkulunkulu wangibusisa yabona uNkulunkulu angichomi anginalutho ngisho ngafika ekhaya ngumfana nje ongelutho futhi ongekho isinqumo uthi uyasithatha kubo kodwa kwazi nje ukuthi afake umbono cha lokho kanje ku wrong makwenziwa kanje. Kodwa ngibusiswe ngenye indlela ngoba mina into engisuke ngitshela wona uma ungafuni ukuyizwa 2022 ukugqama kwami abantu beqala ukunginothisa nokungazi kodwa icontent ngiqala 2021 hleza ngathi omunye manje hleza ngathi mangenza ivideo ngikhuluma ngesibhamu athiwa kwathiwa ngiyabheda manje isibhamu somthetho siyabika kwathiwa mina ngiyabheda yonke into ngenza umsangano uma ngithi wemsamo laphana ngalenkathi ingane ningayibike ningasho ukuthi sithenge sekuhambe kwami kwathenga induku yamagwala esiyiphathwa manje. Kubaleka abantu abakuyona abahlelekile abahlambulukile abayithandayo abayifisela okuhle besabe isikhali ngoba namhlanje isikhali siyisitha kweso kwamkhulu amabhunu abaqede ukukhokho ngezikhali ngebhamu mhlawumbe nazi yingakho iningi leli elichoma ngebhamu social media lishona ngazo futhi ingakho ngoba le nto iyisitha namhlanje ukuthi hambani niye lapha emsamweni finish ingane nithi ingane ningahlehli nidayise nezitha. Umuntu uma nesibhamu inqwabe ngiyazi yedlulile emhlabeni ebesiphila naye enye inqwa umuntu angizathenga isibhamu adayiswa abanye bedayiswa abangani babo ukuthi basuka kwezinye izifunda abakwezinye izifunda bona dayiswa umuntu osuka empangeni dayiswa umuntu osuka le eMenmont udayiswa umuntu osuka ngiyalinganisa
kanti sekukhona isidalo sesivuke phakathi kwakhe siyimpethu esingalunganga ngoba sekuhlehlela abantu abayinhlahla mntu ngathi uma ngikhuluma umfowethu wathi sengifuna wathi bafo into wayikhuluma athi ethi umdlalo kodwa sekuhambe kwaze kwafika kwathiwa ngithe uma ngithi ngiyakumuntu kwathiwa angisenaso isidalwa esihle esiklini sihamba nami ugogo ungidikilile ngoba sengithe sengiphatha isibhamu bengizoshona kube inhlahla ukuthi ngicine sengiyaka umuntu ngingenelwa abantu bengibezwe ngibamba inkunzi hlanhla leyo isibhamu ushiye emakhaya hlanhla leyo isibhamu uthi ushiye emakhaya asikho lapha ahlala khona ngesimo sokuthi ubukeke indawo ahlala kuyona wathi umthandazo ugogo wakho akasekho kuwena usedini ukuthi uphathe isibhamu futhi uzokufa hambi usibika imsibhamu ucele kugogo wakho akafuna kamsana isibhamu uthi akasithandi ngoba kunendlela eziningi ezirong ozoyithatha ngokuphatha isikhali ngampela insizwe ithe isibuya kulowo muntu lowo kwadlula insukanyana wafika ugogo wathi mzukulu ngulahlile ngilahle ngikodwa isizathu esikhona esikhulu lento iphethe asiyifuna sizwana nayo wahamba osheze lapha emsamo umfowethu esenzani esiyochaza lapha emsamo ukuthi ngoba into mangikhuluma la iumdlalo vele khona abasho bethi hawu niyahlanya nina yabona khona kwayicommentela ngize ngahleka wathi nanihlekisi khona umuntu ukuthi unikezwe ihlangu zakhe uyambona nje uyahleka lo wabhuti lwana ubona kuumdlalo mangabe uthi umuntu uyenzelwe ihlangu sakhe ubona kuumdlalo into yompetho and alright kakhulu asikho isizathu esenza ukuthi umuntu akahambe ukhuluma nabantu bakubo lapha ngaphandle inhlahla lapha kuzothathwa nabantu abangalunganga lapha ababelwa izipho abantu ababezixhwanguxhwangu ingakho nasekhaya kubuyiswa umuntu oganiwe ozokwazi ukuthi lowo muntu lowo kucelwa inhlahla ngoba lapha ethuneni ayikho inhlahla ecela kulabo bantu baningi abantu abafihlwe lapha abayilunga lomndeni ababenza into eziloko engalungile akukhulunywa nje ethuneni akukho la okuthiwa kunalesigaba sithi sihambe sethuneni kodwa ngoba nithi aniyifuni imithetho yakithi ngikhuluma nabantu abazozwa la abaqhubeke laba ngayifuna imithetho yasekhaya akukhulunywa emalibeni ayikho inhlahla ecela emalibeni lapha kunabantu abangalunganga vele iningi labo ingakho ngisho umuntu esebuyisa ezongena esekhaya amathuba usuku lakhe lokubuyiswa ehlanjululwa kuthiwa ke ngena la ekhaya usulayithe usulungile usuhlambulule ngoba kuneyinkinga eziningi ebezenzeka nasemacaleni akho ubuwenza ubunyathela bese ingekho la emhlabeni uphila asikwazi ukuphila kanjani siyacela ukuthi ungene ekhaya ungene nenhlahla ungene nesibani esihle ulethe inhlahla la ekhaya kuganwa abantu kugana izintokazi la ekhaya kushiwo umuntu osazi isigcawu hayi kumuntu ongaganwanga wempohla qhubekani nibulisa abantu abangaganiwe nibone ukuthi emsameni izoba njani ingakho imsamo isazoba nje asikho isigaba esithi umuntu akakwenza yani ahambe kuyokhulunywa naye umndeni ohambe ucela emathuneni kukhulunywa kuphi enhla kwesibaya noma igceke lonke noma endlini ngenhla kwagogo kuphela yekani ukuthatha imsamo niyakhe nenze imsamo emakamerweni awukho abekho abantu abadala basekamerweni abangahlaliswe ekamerweni zamani ukuthola indawo zamani ukuthola isize egcekeni nibeke indla kwagogo nithatha idala ezoba nezimpondo ngisho ngaphandle ubone ukuthi le ndlu kuyahlatshwa kona kukhona izimpondo zeenkomo kukhona amathambe ezimbuzi umungena ngaphakathi ahlonywa kanje endlini kubona la kuphila iswintu kuphila usiko amike kulandela usiko la musani ukuxova imsamo ingakho imsami nje ingakho namhla kunezingane eziningi ezezinto eziphambene and sazophambana izinto ingane engazifaka isiphandla engaziphandle la lo ngane impilo ayihambe akaphandlwanga kubonala ngisho ekhuluma ecomment into engahlangane nayo ukuthi akazaphandla lo bangazida khuluma icomment ngiyabonga ngethuba.